everything is going to be well because the economy is not doing well. Anyola mar japuonje mane ochiel gi magina motho e gweng' ma Kagir, Baringo North chieng' Ngeso juma mokalo, koro kwedo chenro mane oketi mag jiwo arita e gwengego ka giwacho ni ne okang' mar yako pesa kaluwore ni pok onyago olemo moro amora nyaka ne jatend migawo mar arita Kithure Kindiki lando ni nok mar arita nitiere e kauntis auchiel. Ka giloso dalagi, giseyo jatend piny William Ruto mane osingo mar chwalo arita maber ne jodak kod mwandugi, ka jodongo bende ywak kendo luor nikech nek matimore kinde ka kinde. MCA Masai Soi Michael Cherombor wacho ni saa osechopo mondo sirkal onyis oteku mare nikech jomaundugo okawo telo kendo siko ka monjo gwengego mana kaka gidwaro. Jatend Oganda, Dhot Pokot kod jotend dini bende okwedo monjno kendo kwayo ng'uono e lo Oganda. Hii kitu ya insecurity imekuwa kama ni cash cow. Inawekwa pesa mingi sana. Billions of money. Lakini hatuoni hiyo kitu ikifanyika. Kumaanisha hii kitu inaitwa operation imekuwa conduit ya watu kukulia pesa lakini hakuna operation. So mimi nataka rais mwenyewe ajue. Hiyo pesa anaweka kwa operation ni kama kuna mali inaingia. Haikuji kufanya kazi ile inatakikana. So ujaribu uchunguze uone. Mpaka saa hii bado raia naumia hasa katika kijiji ya Kakir ambaye yeye walikuwa makamu wa rais wa jamhuri alikuja ongea kwa kiwanja ya shule. Kwa hivyo tumehusinika sana. Tulikuwa na amini kwamba Rais Ruto ambaye anaunganisha karibu jamii sote ya Rift Valley atamaliza hii shida. Nimeshangaa saa hii ndugu yangu Thomas ambaye mwalimu mkuu ya shule ya Kakir iliuliwa. Jambo la busara kwamba kama wazee tunasema tunahitaji amani irudi mara moja, na wale vijana ambao wanahusika serikali ifanye juhudi iwezekanavyo wale vijana washikwe ambao wanafanya vitendo mbaya ili wale ambao ni wazuri wanafuata sheria wazidi kuendelea na shughuli zao. Riwruok mar Nurses bade ma Trans Nzoia